nongeye kuguha ikaze kuri Raza Media TV. Ni wa mwanya tubagezaho ibyasohotse mu binyamakuru. Amakuru amaze icyumweru avugwa. Tugiye kukugezaho tariki ya 17 z'ukwezi kwa munani umwaka wa 2025. Inkuru dutangiriyeho ni inkuru imaze igihe mu binyamakuru, aho urukiko rwa gisirikare rukorera i Nyamirambo rwatangije urubanza ruregwamwo abantu batandukanye mu gihe bashinjwa ibyaha ndetse abandi bakaba bafatanyacyaha mu kunyereza umutungo cyangwa se mu gukoresha umutungo utabagenewe. Uwo mutungo ni uwuhe? Amafaranga ya Minedef. Iyi nkuru rero ikaba yaragiye ica mu bitangazamakuru bigiye bitandukanye. Urubanza rutoroshye na gato. Uru ni urubanza ruregwamwo abarenga 28. Wakibaza ngo ese aba ni bande? Urubanza rukomeye cyane rwavuzweho mu bitangazamakuru bitandukanye, aho haregwamwo bamwe mu basirikare ndetse hakaregwamwo abanyamakuru. Wakibaza ngo ese uru rubanza rwatangiye gute? Abanyamakuru bisanze gute bakoresha amafaranga y'umutungo wa leta cyane cyane agenewe igisirikare? Ese ahubwo amazina y'abo banyamakuru ni bande? Abo banyamakuru barimwo Ndayishimiye Rigani uzwi nka Rugaju. Asanzwe ari umukozi ku gitangazamakuru cya leta RBA. Mumuzi mu rubuga rw'imikino kuri Radio Rwanda. Ishimwe Ricard wa Sky FM na Mucyo Anta Biganiro wahoze ari umunyamakuru muri uyu mwuga. Aba ni abanyamakuru bisanzwe bari gutumizwa n'urukiko kujya gusobanura ndetse bakanavuga ukuntu bahawe bakanakoresha umutungo utabagenewe. Iyi ni inkuru ndende murayisanga ku kinyamakuru Igihe. Iyo tuvuyeho rero si yo nkuru nyamukuru gusa. Nakurangiraga ushaka gusoma inkuru ndende wayikura. Wibutsa ko iya Raza Media TV uri kubana nayo. Ikinyamakuru Umuseke wo baratubwira umusore wishwe ateye icyuma mu mutima agahita apfa. Aho ni mu karere ka Kamonyi. Aho wakibaza ngo ese abantu barakicana batewe ibyuma? Abaturage b'i Kamonyi bajye muri comment batubwire. Kandi byashimangiwe n'umurenge wa Nyarubaka wo mu karere ka Kamonyi. Umuyobozi w'uyu murenge yabishimangiye ahamya ko uwo musore yishwe. Mu yindi mitwe y'inkuru yagiye isohoka muri iki cyumweru dusoje, Evariste Ndayishimiye yasabye Papa gusura igihugu cye cy'u Burundi ndetse akabaha na karidinare.
papa yumvise ubusabe bw'uyu mukuru w'igihugu. Ubu mama Evariste Ndayishimiye yagiye ku gitangazamakuru aravuga ati rwose nyakubahwa papa dusabye ko wasura igihugu cyacu ndetse ukaduha na karidinale. Buriya azumva ubusabe bwanyu namwe abiteho abahe karidinale. Mu Rwanda natwe dufite karidinale yitwa Kambanda. Inkuru ziba ari nyinshi ziba zasohotse. Ndabona n'ubundi kuri iki kinyamakuru Umuseke kiratubwira ko ingabo z'u Rwanda ndetse n'iza Uganda zahuriye mu mukino w'ubusabane. Umukino w'ubusabane nyine ubwo ni umukino wa gishuti. Ariko ingabo z'u Rwanda ubanza ibya football byatari ibyabo. Ko hano ndabona ingabo z'Ubuganda arizo zatahukanye intsinzi. Ingabo z'Ubugande zakinnye n'iz'u Rwanda zibarizwa muri diviziyo ya kabiri muri kiriya gihugu. Ikinyamakuru Umuseke kiracyaduhereza nanone izindi nkuru. Muri Kongo bikomye Kenya ubwo Kenya yagaragazaga cyangwa se yashyiragaho uzayihagararira mu burasirazuba bwa kiriya gihugu mu mujyi wa Goma. Inkuru y'uko Kenya yasize uyihagararira mu burasirazuba bwa Kongo mu mujyi wa Goma ni inkuru yiriwe ivugwa mu bicamunsi byo mu mpera y'icyumweru turangije. Naho umugabo n'umugore we bafatanywe amabure. Iyi nkuru reka tuse nkaho tuyisomaho gake. Umugabo n'umugore we bafatanywe amabure y'urumogi arenga 1,100. Polisi y'u Rwanda ikorera mu karere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali yataye muri yombi abantu babiri bafatanywe udupfunyika tw'urumogi 1,144. Hano polisi biri mu kazi baba banatubaze bakamenya n'umubare watwo. Abahanga cyane. Nyirabatware Feredina w'imyaka 35 y'amavuko na Nyiranizeyimana Honorine w'imyaka 30 y'amavuko bafashwe tariki ya 16 Kanama 2025. CIP Werarisi Gahonzire umuvugizi wa polisi mu mujyi wa Kigali yababwiye Umuseke ko aba bafashwe bafite urumogi udupfunyika 1,144 mu nzu batuyemo aho bari bagiye kurucururiza mu murenge wa Gisozi. Uziko bano batipe bashobora kuba aribo baranguza urumogi. Inkuru nayo urayisanga ku kinyamakuru Umuseke ushaka gusoma byinshi ku bijyanye n'iyi nkuru. Kwibutsa ko muri iki kiganiro uba uri kumwe na Raza Media TV ndetse ku bufatanye na Razatech. Professional Razatech ni twebwe tubakorera ibikoresho byanyu bya electronique birimo amateleviziyo, amaradiyo ya ampuri ndetse n'amaradiyo matoya. Ibyo byose turabibasanira aho dukora amapasi, telefone zanyu zose z'amoko yose hano turazibasanira. Mwibutsa ko ushobora no gutunga umutekinisiye wawe
mugahorana mukajya muhora mukorana buri gihe. Uwo nta wundi ni Razateke. Komeza ujye ukurikirana ibiganiro bya Raza Media TV. Ayo ni amwe mu makuru twagusomeraga ndetse y'ingenzi yaranze iki cyumweru turangije. Reka tuzasubire mu makuru yacu mu gihe kitari.